clear tu te chibai ule nimin piala makan video khan NCB ten Deepika Padukone Sara Ali Khan le Shraddha Kapoor te NCB ma an in London kan ti to kha NCB te ma hian nimin khan an in lan veka NCB lam hi group thuma in siamin heng mi pathum kan soitak te hi arang thevin thuan lo zot fia news danga kan kalma in chung an thu zo fia tanga media te tarlan then khat chu karon tarlang ma support don ani pakhat na Deepika Padukone NCB ten an dom na chuan Deepika hian WhatsApp group chat kal tlanga drugs chungchanga an soina chu han phachi rual ani lo wange apha boi du lem lova WhatsApp group admin ani thu po apha du chuang lo bok chuti rualin drugs khoi ve thin nia media ten an puna ero aphana sa hle thung Deepika hian NCB te zona drugs chungchang hi achang thamu malwak theilo ni in tarlan ani boka darkar nilai zona hi an zot ani Bollywood le Hollywood star Deepika hian NCB te chu ahma chon tange ya engtin nge an in biak zui zel don eng thutlung na nge an nei zui ta kang ti chu he post kan siam lai thleng hian tarlan ala ni lo Deepika hian dan phal lo po hi lo ti ni se achunga hian engang thutlung na chi ange NCB lam hian an ron nei do na riat lova amai ro chu NDPS ek nuaya hremna tlem zong chu ahma chon nge rin ni in thiam lo achang ani vai chuan section 20B mangin drugs call lele hral chungchanga thiam lo hi chantir tur ani dona kum khat chung lung in tan le cheng sing khat choi ani dona ni Deepika Padukone hne na tang hian NCB ten damdoyan manani vai chuan kum khata tanga kum som thleng lung in tan ani dona damdoyan mana an man hnem dana zirle hral chu tham damdoy alo kol nge ani phei chuan kum som ni thleng po lung in tang thei ani engpo ni se NCB ten thutlung na engma an la puang chuak lova heng kan soitak zonga po hian alo fi hlim ve theya ma se drugs chat grupa alo admin awang ringot po khan atan chuan phura ritle inarin om pani na Sara Ali Khan NCB ten Sara an dom na chuan drugs ati ngai lo thu soin drugs zuar thin an soite po tu ma hriat ngai mi an ni lo thu a soya cigarette ro azuk ve fo thu te Susan Singh nen po cigarette an zuk dun fo thu te damdoi lamero an ti dun ngai lo thu soin Susan Singh ro in damdoi ati thin ni in NCB te ma hian a soyani Sara hi darkar li zona zoni in atong du viau ni in an soya atong kam manero afim khurin in chui palatum lo hle ni in soyani bok pathumna Shraddha Kapoor NCB ten Shraddha an dom na chuan raksa khoi ngai lo thu soin video ma salama kan lo soi photo thin Susan Singh farmhouse sa chichore film lo thlin lom na party a ero atel ve nge thu soin ani hi NCB te hian darkar nga chung te me zona an zon nia tarlan ani a Shraddha Kapoor hian khami trum party a khan chonudar thuma farmhouse a thlen thu te zanrei tok fang party an buat sai thu le khami zan party a kalten rakseng man khoilo thu le music ring tak tak an play thu te NCB ma hian a soini in an tar lang ani heti mek lai hian Shraddha Kapoor thu soile media then khatten an lo tar lan to NCB ten fin fiana thatok an nei ani ti chu ain kal ta hle a NCB lamero in engma soizu an nei lem lo na a Tlem lai dewa an thu soi Susan Singh Rajputa farmhouse party na ami an vatlo tum farmhouse a na thok te zona an zo tuma na thok ho chan na Susan Singh farmhouse a hian party an huai hot zia thu te party an huai hota pianga drugs an khoi vek thu te Susan Singh manager Jaya Saha in puan na a Bollywood star tam tak ne na tanga drugs order mu thin thu le chung order mu zinga tang chuan Shraddha Kapoor po atel ve ngei thu alo soi chu te hi atak nge ya ni le ni lo fin fia te te angai mela Susan Singh farmhouse na thok te le Jaya Saha te hinge dot soya Shraddha Kapoor ti chuan CB ta kutani zui le ta ani Bollywood actor zinga hu ha nga pol tak claim lai dewa an chung ko Mumbai chua san tur an mu tak Salman Khan po abuai ru hle ni in media lam ten an tar langa abuai ruk danero an tar lang tel lem lo na chungin Salman hi an CB te hian an en thareng nia hriat ani a ani po hi drugs kai hnoya hian a fi hlim chi alo ni te po in Republic TV lam hian konfi takin an tar langam le tlat maya alo in nam noi ve nge ya ni chuan tun ma alo ti thin ang bok khan ko ta in lan vele de urang chu angai mel hle don ni engpo ni se en thak lai chawani a heng Republic TV soite hi adik vek lo ti ero reta ila alo fi hlim ta ani le atha fi hlim talawani le apoi ti ani to mai niang chu ria te unaw in NBC te ma Bollywood star thanem tak drugs sum don na in nam noyan soi chuak ani kha NCB lam line heng dam doya in nam noi nia ria te unaw soite hi rei to taka tanga an lo veruk dai to te an ni hloma
tun hnaya an mirin hlel em te party na video aron leak out le box nen NCB te tan chuan tun hun hi chan halutuk tak mai ni in Bollywood star rual zel nor lu dual theina hun tha te po ani thut thei reng ani hun le ni te herliam zela nu chuila mero in liam lam ain thil thar ron her chu pui ve zel bok be seilo khana tangin beng ver tak tak ron chuak zelin be seilo le mi terin lo pui puian ron lang phuk phuka atopa Bollywood industry lama bok an kual lut le ati theiani Ria Chakraborty te unaw bel dil na po chuan lam eng museum zelin son hlat sak zel an nia video ma salama kan soi tong khan September ni somni pathum thleng chi judicial custody a om turati kha an nia eng mo awangin ni rukdang po sei sakle an nia heti mek lai hian an unaw hian bel an lo dil ve bok amairo chu soi to thin angin chuan lam farha ve te siam zelin zel atanga an chu athuai hlau ang hrimin engkim hi son hlat sak zel an nia Belan dil na po hi September ni somni panga angai tu aturati kha September ni somni pakua angai tu aturin anson sakle torani India rama ukil manto berpoin misual hum chutum ve hle ma se ahum theime ubik lo chuani bermai himo NCB tenan man ve tho Soik Chakraborty thian pa damdoi kai noile hral chungchanga thuk taka in nam noi thuan zofia na a Soika thian pa hian TV star te damdoi pek thin mi pani minga sai chuaka chung te chu sanam johar le abial nu abigail pande te anni pani hi NCB lam hian thu zofia turin an ko to baka an in an dap sakna ru hlo thanem takan man sak bok ni soyani NCB te hian eng tiang chen nge an mi dop te hian dop thin ti hi riat chak om takani an mi dop te reng hian trong ngal bor zel maya katilo hantingam po hian om meu lowani pakhatin pakhat mingalam ri a pakhat dangin pakhat mingalam le a chu tiang reng chuan thilakal chowa NCB te po hian thu zofia tur hian ko hnem mal to hle a ko ma bak po an la om nual mel ni inalang chemta rota thon thu te po ang don tamai NCB te ma hian TV star Abigail Pande hian a TV star pui tho me che pakhat minga soi chuak vele a chunu chu tu dang ni lovin Big Boss season 4 an participant Sara Khan ani Sara Khan hian arem chandan ang angadam doya sum don na hi a tho ve thin thu NCB te ma hian apuang ani Sara Khan hi NBC lam hian thu zofia tura an ko ve thuai tur thu soin henu po hian tu emotak boruak nei hak tur ming chu soi chuaron nei le nge yang ti chu media te rin dan ani ria point jail ta naning ta deu nge niang alaka zangai na an lan ti ra be sei wang nge po hriat lo adot soi thin ban san chho ve tranin tu na chuana in puang ve tran don ni inalanga NCB te ma a thil ti sual avoi khatna na puang ve ta ria chuan dam doi chungchanga Susan Singh kamo pu vek kha ka thil ti sual ani ke ngei po ka tel ve ati in NCB te ma hiana in puang ni in Republic TV lam chuan an tar lang Susan Singh a thina hnu chui an tran phata tangin NCB te hian chen a hle a tumlo khan chan lo khan atangin misol le lar tak tak an ron suak phuk phuka a then an tlan chevei thul a then la in dam lo na ma chuan reng in NCB ma chon lo dan mol an lo dap ve mek boka NCB lam la in an dam hun an lo ngak thei zel boxi Bollywood star te tan buaina rala lian ani hote Rakul Preet Singh lama lut le zuaila NCB te na chen na in an dap atangin drugs mu chu ani a heng drugs an mu te hi ata ni lo thu le drugs ati ve ngai lo thu soin heng drugs te hi ria ina aron cheprel te an ni ati ti in media then khat te chuan an tar lang vele ta ani ero in enga ma in nam noina nei ve lo thu in lo pha fel a tani ome Rakul Preet Singh hian NCB te ma a drugs chungchanga in nam noi mi pali minga soijinga mi pathum ming te hi mi puisia ta puan zar ala ni lova pakhatero Ria Chakraborty hi ani kangana lam han hoi vele zuaila tunhaya khan Bollywood film siam tu Anurak Kashyap palaka pong sual thu buai payal go sina thelu kal zela kangana chu ron tong chuak le in film siam tu te chang ni lo lem chan thiam te po me pa in mi pat me chen na ko nga an cheten om theilom hle a payal go si chunga thil thleng ang hi ka chunga po lo thleng pho to thin party na han lam puila min fo an tum thuaya mun fian riala han om dun deuh hlekila an sazu min phor khum hal thuai thin achang le lem chan tur mi soi mu in min ve thlem thul Bollywood hi mi khoi chiat tum reng a man hlel in nei na tluan tling po du chuang lo tle rol mel tha chuak thara piang be seya khoi chiat tum ran ve kan ni chu tiang bokin me chelam po an bang chuang lo mi patan po him chuang lo aron ti chuak ve le ta hlom mai heti mek lai hen kan gana poina in ti chiat sak tu BMC ta chu ko ta khingin
zang na dom na po cheng vai bel chen hi la ya phut ti kan tar lang to a kha thukal zela khan September ni somni panga khan hearing nei le ni in dar kar li don ukil te hian in hnial nan hun an manga an in chang lok viau ni in an soya kutjung chal po an mang rim viau ni omani Queen of Bollywood an ti mai thin mai che huai sen kan Gana building hi kum somli zata upani to in kan Gana hian kum sang ni som pasari khan aleya building hi a hlui ve deuh to awangin a chung lam chei thata tula kum sang ni som pariat khan BMC a in lei thar chu chei that dil na le kha siama October ni som thuma BMC lamin ron en dik zui ngalin akum le sang ni som pakwa kan Gana chuan ti fel ngai clarification te at helu le nuwa BMC lam hian repair phalna an pe ka wangin repair na hi a thok tran le ngala kum sang ni som ni kum tir khan a in an siam thar chulom na buat sain a in thar chan sin te po magazine a te chua ani zui nge nge tun nai khan Shiv Sena party Rajya Sabha parliament member ni bok Sanjay Raut nen in chang lokin Sanjay Raut hian phubalang na ni angai thei takin kan Gana in bathlar hian aram chin bak a pela ni ti chuan lama mangin BMC te kaltlangin ati chiat tir zui ngal ati thei ani heng ba ka hian September ni sari khan BMC te hian chiat tir na po chu alo le a in nei tu kan Gana po om lo lain a in hi an lo vatlo a chunga te an lo valu zui ngal chata atuk ni riata notice chuang ngalin atuk le mai September ni soma notice chuan non le in reipo an real man lo tia kan Gana in hi nor chiat zui ani ta ngala ni kha in sak chung chang a hian thil fel lo po om ni se in soifiana hun tlem te tal po pek ani lowa azin bo hlan an chu ati thei hial ome kod lamron in rol thuai lo pheise chu kan Gana in hian mela loipo nei lo hial ome kan Gana ukil chuan kota a in bathlar chin in ramri bathlara pelan ti ani si chuan engwanga a in bathlar ti chemai lova a in chung thleng thlenga an chut chiat sakher ti chu tran chana mangin zona asiam zuya engwangin nge chut chiat ani don khan in nei tu te hna in sing safel turin riat tirna an pek lo engwangin nge abung ruate khan chut chiat saktel kher ati ani BMC point dan ang thlapa thilan ti thu chu tran chana an mang ve a kan Gana ukil chuan ani le dan ang thlapa thilin ti si chuan Mumbai khopui chunga sarkar ramchina dan lo anga in sa tam tak warning in pek nu po ala om si te hi engwanga ti cheve ngal si lo nge in ni a shim in court in fur hun chung chuan Mumbai kho chunga September ni somthum thleng in thia lam na reng chol vek tur thu alo chua to kha palzu ta ma la lui nge an ni ti le thil dang tam tak kon ma hian soi chuakin court po hian heng kan Gana ukil soi te hi thutlinga nga in BMC te chu zona ranga zon ni in tarlan ani a media then khatte tarlan dan phei chuan kan Gana hian thiama changai don ni atar langin cheng vai bel chani a phut po cheng vai bel chenga chuang a mu mel ni in an tar lang bok he thu buai hi ni khathil thu a zo mai the ani lo awangin ngai to chun zom le turani a thutlung na chiang tak po kan tar lang man talo ani Sushant Singh Rajput thina kal zela hian media lam hian in tlan siak na update masa update chakni an lo in chu ve mek boka wang hian tu ber hingerin tlaka tu ber hinge sor sa tha ang ti hi ngai tu fe thamani a heng media te awang hian Sushant Singh chanchin po hi han update zung a har sa thina lelam soi kan lelin line lelamin an lo soi dang lam le thin boxi kan han tarlan te hi adik nem nge ani bik ti na nilovin media kan rin deuh le update thadeu nia kan riat Republic TV ANI India Today le media then khatte tarlan kim lo tak chungin ka han tar lang chhong vele ani ti min lo riat sak don nia